You no view me do gwana me sia me na elemoji fifula jagba na subscribe wala kema na ma video plan me no dia pa man le veve me no bloda egbe nu so dia me be ma ko dade moji ma ko fia no me kura ma vewe me ponu chu pa ho va yi aha vo wana ma be ya mo ma se me he bank varia mo me se mo ale bank jo mi atobore double no vivi afo ko pe ga ko vale bank me dia mo galo amodo gale fifula kwache le ga wala le to me anyway menyo be na ko ga ko de bank ya o ma gbo nya te pe na we ne ko de bank la ke ma na invest de te pe de mo apere won at least na no ko ba po le won okay no ka me di ma ko ni cho won be ani me di ma gbo egbe yen be no wo video de ko na to nyo le nyo channel de me aha no English channel ji alabe me wanna translation na Asia to weche e po dade vonyi ma to awo kwa da sile me an dade o apeto o je ma ko ka ke ko va aha ta ya ma ko dade me akoku me ole exchange no yo na de be exchange la be bank no yo na de be cryptocurrency enye ga vo ma ton ale o ma ton apo pa ton apo number blanku vo ma ton ale place o call e vo play o call business o wo po dare ya me ma ko dade on ku me fifla no gbanto ele be unos exchange here enye bank abe Ghana Commercial Bank ADB e po dare alabe ADB amono vas no va register de yote tanu yo jo ni yo wonye be echo gade ko darebe ame yo va register de ga ya na we ma e ko dare ame yo va register de ga ya na we de ya nya ya ta o le yo na ne be airdrop e fi abe oko gade ko le ame yo registration for de wa cho gade ko na we plus sube wana amono va sign de yote alono va join yope bank account yope business e pe dade ne join vo ni ne ga opere e ga yo na we won toto e ne ga lete fe won toto e no me ne ga tojo won toto e ta promotional way but then mo jo call it to be yo amono va sign de ya nyama gbo me na we uno spe gare e anyima na popole moji uno spega e anyima na popole moji e game gagan o vone te nwe ya o de wo account me da gbe de nwe sigbe kenye pai mepo o mepo launch o mepo list de exchange de keji o fifila pai e de carry $36 in fact pai ele $30 over 4 years anya if one man nya pai me po itu if do mere pai de ka abe bitcoin de ka pai de carry ela be $340 fifi la ever cheap for $30 e anya minimum ne me itu po over 4 years anya no view obe technology amole university le gbogbo amayo fetele university le gbogbo re eni over le soso wa bia wese cryptocurrency aza po le gbogbo ole jojo de ami ado melefma amayo chinkule mele gba abi ale forest trading do fifla mo le forest trading wo mi amado mepo gere me ya olo de ko mi le nko se aza fe mi di be mi asro no chun ko cryptocurrency de mi le me e ya penya gbo mele na wa fifla unos ma ko link ko da de video te won to na va sign open bank account na vu open telegram you do open telegram la si jagba na vu telegram elle free ma hefere ta ko da re ma hefere ta e kema na Jacob vivi wo amedo wo ameyo play bitcoin efe yo me va ire ozu ga towelo agbesi gbolema ne change va de jagba e po afia ne po buya to buya apo o to wa dibe wa ku aha
ta agbemama mais les exercice vidéo le nyo contest mais mais il y a des parties mais dis vraiment au shortcut da ya ta mais les vidéos ya no vi we na ele agbeme ya me dibe ya chi o me dibe ya soro no wachi megbe agbe tipe yo ye de ya cryptocurrency digital currency fifi line uno si ame ko lo fia ma va de o gomme vivi de comme dibe na register won to na to wan de YouTube what wan de Instagram na dini yo na ko yo le fefete na we na so resu so wa pere won aha unos egae gleti apenu wa won to be yoana point yo mi ho egae yo jona mi for free dey yo akpere mi an resu so be no ka wazuka de kotokume na mi ga me po yo me po list ha do ta je gbagba ni na wo hun do be o che na po cover video e pe dade aha e ya o yo be tukan ka tukan traffic light onto wa tun azi accident I stop United Arab Emirates ba yo me ko na ma anyway e fi ndo ko e ndo la me wo le fi e po he me za sigi ni jo nyebe traffic light to me si ame benye ma va ye go me nyema ma so le fu me e po dare anyway me ponu vide pa ye me be de ko anon phone me ma duga na we credit peuple le e fu de na ma we vone pa ye nkeke ve wa ton po pa ye de ka ya o nye $34 nkeke ve wa ton po pa ye de ka ya no nyebe e gama va gere kutoku me na we de wa kono e ji ajo we me ponu didi novel on we ni anu kame